22 نیسانی ڕۆژە ڕۆژنەمەگەریە کوردیە. دی 22 نیسانە ساڵە 1880 لە پایتەختە مسرê قاهیرە ڕۆژنامەیە کوردستان ji aliyê Miqdat Midhet Bedirxan ve hat derxistin. Bi vê bûneyê rojnamevanên Rojavayê Kurdistanê behsa giringiya vê rojê ji bo parastina nasnameya gelê Kurd kirin. Rojnamevan Aras Cangir diyar kir ku rojnamegeriya Kurdî bi awayekî baş û serkeftî roleke sereke di derxistina rastiyê de lîst. براستی رولا روشنامه‌گری کردی حتی آستکی باش بو باندور کر یعنی کاری بو دنگ ما بگی هین جهان دنگ ما بگین در دور روشرات ناویم به اروپا به ولایت عربا به لی براستی جی امکارن دشتن بهتر بکن یعنی وک روجا ایرو استخواسم بیشم نها ای آی درکتی افجر بجن هشی چیکر ذکاء اصطناعی یعنی به روجاموان کرد کارن گلکی ل روجامای کردی زیاد بکن لمدیای کردی زیاد بکن کارن برهم نو چیکن به زمان کردی یعنی گرک ام بهتر زمان خودی درکبن. هەروەها ڕۆژنامەگەر لێلا قاسم جی ئانی زمان کۆ باندۆر و ڕۆلا ژنان دوواری ڕۆژنامەگەریە کوردیدا پر زێدە بوو و ژن بوو دەنگێ ڕاستی و حەقیقەتێ. جیهان هەمووی ئەم بوون میناک وەکی ژن ڕۆژنەمەوانên کورد بوون و بتایبەت jî jinên Kurd yên rojnamevan bûn. Di raghandinê di rastî jî bandora jinan û rola jinan gelekî giring bû li hemî cîhanê û bi taybetî jî em bêjin li Rojavayê Kurdistanê rojane jinên rojnamevan xwelpêş dixin, rojane dengê heqîqetê hewl didin bigihînin seranserî cîhanê. Bi saya wan îro roj em jî tên naskirin, bi saya wan îro roj hemî rojnamegerên jin yên Kurd tên naskirin li Rojavayê Kurdistanê û li hemî cîhanê jî ji bo wê jî jinên Kurd di rojnamegeriyê de وەکی هەر ڕۆژ خۆ bi pêş dixin di xebatên xwe de di karên xwe de hewl didin ku dengê heqîqetê dengê rastiyê bigihînin hemû dinyayê. Roja rojnamegeriya Kurdî rojeke dîrokî û giring e. Rastiya gelê Kurd û şoreşên wê herwiha planên hêzên despot yên ku hewl dan gelê Kurd qir bikin eşkere kirin.